Mbilu ya Nguluvhe ya kono jena ngapo kainu. That's why I come to the Bashabi. Hey, Nguluvhe ifana rina rote. Network wewe ni chisaba. Ni watu bamanditi. And Nguluvhe ayingangani na asaja fasaja cheza. Abaji ayangani na. Primary ajifikwa da mtu wa manditi nzotano dora mafrango. Ndoreswa. Ndoreswa. Hey, no reswa. Ndakufika primary yangu akuru ngeje chipira. Ndaombera sesi wanga chitano ndaruko pruko da magic machero. Da magic. Arano. Idoni peche chitano. Mara ni anagobonora mtu ukakisisa ni mtu kumbana. Ndiko nyagobona zona ndo kubonora zitisa ani. Ndo anafordu slime. Ni dole in those warning. Abala batu badaba kuona ni ndo ngozibonora how it's done. Ndafika enda dozana mungu na nyengo mshizana. Darisesi wangu ola muna ito mama. Fasaja. Abracadabra. Black magic. It comes from India. It goes that way. From Mumbai to that side. As domorula muna. Hey, ngapa nendo minya ndar. Hey. So one of those come I'm sad. I will see everything. Zino oba una mdedezi bona yane kwala. Just to maintain order. Ati zino tomanga posho mdedezi ndiye nanorupumuza. Ola muna ndo mfachi koto sendera kukweta mdedezi. Artu na reverenda. Aji verenda ndare ya bomba kwa nandezi. Apa ya bomba. Aji kukundero ola muna. Oto pesara rikoto dafi. Nena na hula. Karive. Ichai. Uko ribona rikomulemela rola zvitu zvine zvine ane akonyagoita zvingasichimire. We did something that made the magic not to be done. Ringokona mpesa rambo dituwa na chitano changa chakoro chojena mini chamvubu. It was a lot of money. A lot of money. Nenda dirai zvopere izvo zvitu college langa machero. Yori assembly chipera rabar koto bizonga mazino rikonyagiwa staff room wange. Achosho arikubuziwa ende bokuzikwalai mwana ruyu oba umarume wanga ndandi kudoziwa ngabo vorundoza andazvipora choswa ngamadekwa naone Bakota ngule marume wanga kiyo pakandiri zvomuraiwo pere kandavana